Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सो हातून क्लियर कट दिसता की जे भानगडी आहात द ऑफिसर्स और अँड पॉलिटिशियन्स हू आर इनवॉल्ड इन दीस द रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी फिक्स्ड. कारण कोविड क्रायसिसच्या टायमार जेन्ना लोकां कडेन पयसो ना, इकॉनॉमी डावन जाल्ली आसा, असल्या वेळाचेर सरकारी पयसो जो आसा जो लेबर आनी कन्स्ट्रक्शन लेबर वर्करांक जो दवरिल्लो आसा हो डायवर्ट केल्लो गेल्लो. दिस इज अल्टिमेटली अ शेमफूल एक्ट बाय द गव्हर्मेंट. And Chief Minister going on record late last night and saying that hoy म्हण जाला तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा. What is the arrogancy? You see the way he's talking. अरे तुम्ही करा रे कितें आणि असं म्हणटा तो. This means they don't care for the law, they don't care for anyone. They just want to loot and scoot because they know that in next 1.5 years they are going home for sure. This is so we have filed a petition with the Lokayukta PK Mishra ji and we have demanded that बेगिनाची हियरिंग जावचे. कारण ताणें फाटल्या मायनींग मॅटरींग म्हणिल्लें आसा की गॉड ओन्ली कॅन सेव गोवा. सो आमकां दिसता आतां गॉड ओन्ली कॅन सेव गोवा.